Kajing kena letu jong manajer coach ke Egypt ya referee ha kajing lekai ke Egypt persak Argentina ha karau 16 ha ke World Cup. Kamkut tang Hamadan, kamkut tang ha kajing lekai Henry Kladeru Syabar na madan ye lekai. Kumta imat kene kajing sengobitar sengosat jong manajer ke Egypt persak referee kam de tang Hamadan Henry menta Kladeru Syabar na madan. Hakba mentau la perngem sendon hapo Instagram jong ne referee. Hakba manager jong ke Egypt ketau Hossam Hassan la perngem ru daga boong hapo Instagram akau jong ne referee ketau Francos daga boong. Baka perthai barok kawe kadang apej apsaki ya ke ke bau lale Hamadan haka jilekai ke Egypt Persya ya ke Argentina. Kaba mut ba ne referee ule Shiliang usya Shiliang uyasya ke Argentina. Hak ba Hossam Hassan ula ujoru Persya Asia FIFA ban weng no mador ya ne referee ba yo mi madan su hak jina kai ki bandangwan hakane ke World Cup. Bat Hossam Hassan ula ujoru Asia FIFA bakin pej bni biang ya ki kato kan teligi benta hakane ke jile kai. Ke Egypt Persya ke Argentina kamta me ke jing bom ken ya ka kol haka menit kebasan po kendai. Nang tau Hossam Hassan la kena ru pung pang ya ka FIFA da ka baong bakla bamsa bampisa ban syaliang ya ka Argentina. Hato kene ke jing kena jong Hossam Hassan kelong ke basisya. Hato ke jing le jong ka FIFA kelong ke basisya bakla bampisa bam klub. Kane kela pelong penban neka FIFA mentah bahkan sim dak aksion Persya yau ne manajer ukuj jok ke Egypt. Lada bakla ula ban syak suspend penban. Ula ban syak kang penban ban long ukuj jong ka no kari nak benta ka World Cup. Haga bau Hossam Hassan la kena bai direct baka FIFA ka kwa bau Messi un job biang ka World Cup ban kwa ban rem no kloi haga ne ka World Cup. Bat lada kalong sya ka bakumta baka kwa ban job yo Messi balai bat ka FIFA ka kot ka were ki we pat kiri ban yakun ha ka ne ka competition jong ka World Cup. Kumta penpau ka jing sngo bitar lep jo coach jong ka Egypt katau Hossam Hassan Persya ya referee ha ka ne ka jilekai Persya ka Argentina. Kumta ka ne ka jing berngem ka jing keren jong manager jong ke Egypt Persya yau de referee hapo Instagram akau. Yo lese baka FIFA mentah kan sim aksion penban Persya yau ne coach jong ke Egypt. Kajing sngauream jong ke Egypt kadai namar bah hadu ka menit bah nyipopra ke Egypt klatam hadu arkol ya ke Argentina. Henry tang hapo ka khat ar minit ke Argentina klapen pai kelaya ke laikol kabala penjem knap wap luap ya ke Egypt ban rem sendon ban kut sendon ke lintiat hakane ke World Cup. Deling ba ke jingla jong Messi haka menit bah nyipo kendai ban crit chance ban assist Xiao Christian Romero ban yo tap ke gol ke ban ningkong. Bat Messi dala depat ulah tap gol haka menit ke prapulai. Bat swa ban kut no artat ke jinglekai haka menit ke kendai po plus R. Enzo Fernandez la tepsendon ya ka kol penjob ndagam ta ke Argentina. Kane kade kepala penlong sisai ke Egypt bakat sengobitar sengokluitar. Namar kla jem knap no wap luap habakut ke jinglekai. Wat la kla kermen haduka menit pah nyipufra ban job suk ya ke Argentina. Ban tau histori sendon bakala ban penlim ya ke world champion Henry Pause kata ke jing angnut jong ke Egypt kalong da kongpong. Hakabah kamla da lelepat ban penlim ya ke Argentina. Namar habapej haduk ka menit kebah nyibu prah hakabah ke Egypt kelatam arkol. Om don jengkermen su bak Argentina kadang lak penun pai kelai kini ki arkol tang ban pen yakhat. Henry kebor jong Messi kelak penban ban penjob ya ke Argentina Persya ya ke Egypt. Hababun kibal lingoh bat kendit ya kini kebor kebak Argentina kelek ne kamit Persya ya ke Egypt. Badai hang ne bagi seong wat kemen toho wat kemen lupa kad ba ke jinglekai kam padep. Kumta hadu bakut ke jinglekai pen pai kelak Argentina ya ke Egypt dalai la arkol kublai sibun.